Krumzeri SKTV yang berpenuh Nongcheri Raj Nongthombam. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. Ngarang si Eastern Liangmai Naga Chief Chairman Association Kangpokpi District ki Maike degi Cherola Matholi Haire Cherol Sena Kangpokpi degina Churachan Pur Phau Bachat Nabugi Damakta Lengak na aya bapidna sem khiba adum lambi German lambi natraga Tiger lambi haibasi Leite Maruina Naga ancestral Naga Singi Mapampu Singi Lamda Hairiba German Natraga Tiger Rose Hanasu Leite, Huzixu Leite, the future the Sulaibe Yaroi, Maramadana Hairiba Sigi Matanga, Lengang na Miang Changbio, Ministry of Home Affairs, and Miang Changbio, Masitarai Taran, Lobigano Karigama Tarai, Lobataragadi, Masigi, Tolapa, Papatapunamak, Lengang responsibility, Logadamani Haibagi, Cherola Makatoli, Aduna, Cherola Sina, Cherola Moijakre, Cherol City, I'm focused on the Batarga Suhairiba, German Road, Natraga. Tiger Road has a road tema katane Kangpokpi to Chorachanpur ni adubu Kangpokpi di horaga koi Kangchup Kotland area swipe hobsi masina Tiger Road haidna khangnai hai ado Tiger Road si koi KNFP and haiba Kuki National Front P se ha magi original hanagi president haiba sigi mong da lauraga KNFP haib sigi masi UPF ki koi su group ta har gana koi UPF ki kangu amadi KNO ki kangu na khai de na UPF ki kangu gi manung da leiba adumla ba Organization number khangni KNFP hai Kuki National Front President hai masigi commander ni hai ma ki mingsi Haugen Thang Kepgen na aduga T Kepgen na jo khani T se Tiger to ne to na Tiger si ma ki ming dagi loraga hai be area si ma ki ming da Tiger Road ana thon bani hai aduga lemo riba Kotland to Chorachanpur gi lambi seroga sina ko gi KNO su group ki umbrella organization mo riba Kuki National Organization KNO gi makha da leiba organization maming di mana do ni faction maming hodu ni Kuki National Front KNF fogi manari to KNF se tamasina military council haiba KNF MC gi koi losing ba leader amakak oriba German H Kuki hai German H Kuki gi mingda hairiba matek sina German Road Kobani have you up in a single area adu hairiba German Road Pukoro Tiger Road Pukoro hairiba lambi si miyam ga damakta yamna marwoi haiba targasu lifeline haiba targasu hairiba lambi si sem no ga damakta tungan ba clearance mayam ama lengak tagi Miam dagi low matok tay tongan ba act ki makada hariba miam singa si lobra low da targadi definitely this will be an illegal road aduna German Road Tiger Road hanasu leiti leibasu yaroi habagi wapam mamba laisi not only hariba liangmai gi association asi khaki na tabida masi legally su yadabra habagi wahang sing ne du wahang sing asigi pakum su aduma yamna difficult oiba aduga lambi sing asi su karmaina seman kribna yahan kribno haibagi wafam sing mayam lere to yam chauba difficulty of yam chauba puzzle am khangni have tare German Road kamai yahan grino Tiger Road kamai yahan grino masi CONUNDRUM am khangni puzzle am khangni hairiba CONUNDRUM masigi matang se da khana nenu gudam tanga si SKTV gi studio the election delivery base hamta da Zeliangrong United Committee Manipur gi president Oja MEIBON PHAOMEI ni Oja MEIBON Butram Nokcheri welcome to the show appreciate you joining also joining us WAYEL KATI Pauchegi editor Oja HEMANTAKUMAR Oja Ningomba Nokcheri welcome to the show appreciate you joining too and also joining us Manipur University Law Department ke HOD Dr. Y PREMANDANDA Oja PREMANDANDA Nokcheri welcome to the show appreciate you joining too ahan base Oja PREMANDANDA adum open tawjarge Oja PREMANDANDA kamai thambi be legal point of view dagi yengum tam da hairi ba lambi sing asi maram cha ba lambi oi bi bra kamai thambi be lambi gi okon thon ba ko adum tawbe da hoji maming si ju ikap kap ti ni Tiger ga haiba lion ga haibra lion diau lion sina koi gi liangmai association har pa lion road haigra ama haigra am ta leibia ro leiti Tiger ga hai German sima sinei moina sinab da ko sima ming ga mali Tiger jinda hai kana saman khana ga inaugurate ka torm lambi ra bap ta di ni adaina khanba da sigi lambi si hojikti kamai tau ga kan da lambi si moi gi prime minister lakani kaina ga lumphung haina badu daga moi gi wish list hai na demand oina ga pi dori ba Sigi road si national highway ki thaka thambiu ga haigal ini wari se haigal ka ni I khotan tawri soin tarko ma le ba ko moi di plan je khara tawba ji sing ne ba ko ara nan khamba da adu gi wafam ga lai si yam nokning ba tare adu ga road ama hekta national highway gumba hekta tawga poti akoi di sidi da akoi gi ngasi bokta sigi road si ngasai gi kangpok pi de la ga tam je su phau draga Chusampu ta gi doine ba ko da to pa masu keno samdana ba road ani ni moina hoji propose tawri se ana sigi porsi yamna bigger conspiracy ma laire si ma koi clear cut oile aduna sigi lambi si hoji bukta thingdri jong panin hoji janari ba kaw nung ko masi hoji bukta thingde aduga stage da akoina ama high sigi lambi sare si
ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯂꯩ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯂꯦꯖ ꯔꯣꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 7 ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट लेबसिदा स्टेट की लंबी स्टेट ना मान मेंटेनेंस तौदुनी सेम सादोइनेबको स्टेट गवर्नमेंट अयाबा यावदना हाइदि अखोई पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट अदु डिपार्टमेंट लेदना को अदु यावदनागा मी खरन थोलगा लंबी गा साया पोती सेम या पोती सिन अदु स्टेट गवर्नमेंट सी कदाइदा लोलुबनो नत्रगा अयाबा पिथोखिब जाला अखोई खंगदे मदु अखोई इंक्वायरी तौबम चंगी अदुगा नेशनल के थाक्तना नेशनल हाईवे हाइरे अदुबुदी हाईवे प्रोटेक्शन नेशनल हाईवे प्रोटेक्शन 1956 की मखादा लानी को अदुगी रूम दुदी होजि लेतबरन खले लेतबरन खले दि मोइना हाइजबेबानी हायेंग नेशनल हाईवे की स्टेटस लाक पाइदुदी मागी सेक्शन 3 की मखादा सेक्शन 3 ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मखासे लाखदोइनेबको अदुना अदुदी अदुना तुंगी थबकनी गैजेट नोटिफिकेशन थोलकदोइनी अदु स्टेट हाईवे की टाइप ता स्टेट की मफम खुदिमक लंबी मसलकपसिदा स्टेट गवर्नमेंट कयम खंगदे मफम दुगी डीसी ना कमिश्नर ना कयम खंगदे हारगदी पोसी याम लूरेने लोई खंगदना लंबी म सेम याखलागदी मणिपुर थांगदो कदाइदो नपसलु कयम खंगारोयबको अना खम सिमदि याम डेंजर नि अदुना हुजिकी लंबी दुदा ngасai lambi si German lord po hairo tiger bo hairo haining bo hairo natra moi naro mami du ko ge ra to kana ko adu si lambi si masi construction to buta state na kayum khang di se masi ma yaroi ko masi legal liability ni moi si who are the responsible person ne thidu ga dan di pi bu chumi natraga na moi na ayaba pirambra si sang le bijala ko khang de masi ma thigat piro ade amana lo gi da la kan lambi si pangsha da pangsem semya pote हाइदी चतोब लंबी फॉरेस्ट नातनेबको मधु फॉरेस्ट नते हायाबोते फॉरेस्ट की डिफिनेशन से कोई गोदावरण केस है ना कोई टीएन गोदावरण केस 1986 की केस हम लेबनिको अदो अदुगी मखादा कमिटी हमसु लेरबने हौजी 3 जज कमिटी मसु फॉरेस्ट फु एनी सोक तागदी मधुगी सुप्रीम कोर्ट कमिटी दु चे पिबिरो हाइबनी गोदावरण कमिटी हम लेबनी टीएन गोदावरण कमिटी इन सुप्रीम कोर्ट आइन हाइजेदी फॉरेस्ट साइसिंग से रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नतबो अखोई उवाबु खर हौरगदी मधु फॉरेस्ट नि हाइदना एक्सटेंडेड मीनिंग पिखलाबने होजिकी गोदावरण केसदा कैनोगो फॉरेस्ट की कैनो से सुकी मति मरु ओइबने आइना थमजैदी कैनो कांदा होजिकी फॉरेस्ट सि फाव सटप ngakतनि मोइ लंबी से आयामन लोइ फावगदोइनि अना फॉरेस्ट फावबो सिदा कोइन खंगबिगदम लोम लै से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1926 टू अदुम लैरे अदु मखा रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दुदा मयाम लैरे अदि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लैरे अदु सुमु येंगदोइनि हाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नकनरम तारगदी बखोइन बफर जोंग तौखिबदो नकनरम तारगदी अमसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन 1972 सोकप्राइन यांगदोइनि अदुसु परमिशन लौदोइनि अदुगा मदुदगी क्वाइदि मरु ओइसना कु एक अम लै एक सि याम तेन बे एक नि मसी एक सि कैमिंग कौगे कंदा द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है सि याम मरु बनि को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है सि मसीदा सेक्शन 2 सि याम तेल सेक्शन मंगा ख पाम हंदक पुदि अमेंडमेंट ख तौरे रोड कुम कैगम साबगी कै करी अदुसु दुम परमिशन दरकार ले खरा होंदो होजिन तौरेबको अदुना मसीगी सेक्शन नंबर 2 सिनी बेरा लैसे सिदा restriction on the dereservation of forest or use of forest land for non forest purposes lambi sembadudi industries habadudi non forest purpose ne badudi uwa thaba nate bako adagi di samu nungni jangan da forest thamba nate bako aduna non forest use ni very clear ni adu tagadi moin action kari haige kanda permission am lawne bako ayaba am lawni kaida lawda ministry dagi ministry of अखोई एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने क्लाइमेट चेंज तकी आयाम लौनी अदु क्लियरेंस याउद्रगदी फॉरेस्ट फावरगा लंबी करी नन फॉरेस्ट यूज अमत यारो है वेरी क्लियर नि सिगी एक्सटम साथी बे निको क्वाइटगी पावरफुल ओइबा एक सी एनवायरनमेंट की मतंग दा क्वाइट पावरफुल ओइबा एक हार कांदा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक अमनी अदना सेक्शन 2 दु कहा गया दुंदो नत्र आयाबगा मिनिस्ट्री ने तुमिन पिरख पिरम नो मानदे मिनिस्ट्री दी क्या तुमिन तौदे मोइदी अदना मसिम अखोई यंगसन तारे अदगिदी खैतंग अमु कुपसलगा लो अमसु लैरी अखोइना खंबिगदबसी अखोइगी फॉरेस्ट कुंबा कैगुमसी सोकपसिम स्वायाद्रेको सिमा अखोइ वेरी क्लियर ओरदोइनी अदुगा अखोइना खंगदोसी ngasai aduda involve toriba jiba sing government official singdu mogi matakta leidana law gi matung ina personal liability leibani Manipur su Manipur public servant personal liability ek leibani bako adu makha panbi dana mosi dandi pibum changi natragadi akoi su lambi gasi paksim semba yarde akoi su akoi mi manga tu pulaga pasa khaina ko lambi du semje gene ko ju akoi Manipur Imphal dagi akoi Guwahati chapa lambi du semge ko ju wari bo si oibe yadaba tawba yadaba thaboni aduda tawre adamasi कैदोगदगी हाइसी अखोई खनबिरो नैनबिरो अदुना हुजुक्ति अखोई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सी वायोलेशन नि तौरिसी डायरेक्ट वायोलेशन नि अदुना
masi yamna ai wakhana masi samjamna mi amani ni tawromoi masi well organized tawba adu pot amane ba ko ai Imphal so phawdana singi lamji da phawraga tawrkado ba pot ni aduna aina khang masi khoi yam line lobum thokte masi da khoina tumin leiraba hoji bok to thoidongna lambi si saba yaroi tawba yaroi kai khoi thoidongna ta den tumin sum khoi public domain da khoi myam sum discussion tawba wane ba ko aduga ngasai gi yamna masi yam phai akoi longmai chip na oppose tawdana German road suspension operation came naga gi area thamba yaro khotpa yaro kai chi we appreciate tawba bu aina masida haijening ba amana akoi naga gi si akoi lingmai bu ero ma bu ero khoi num tajabada oppose tawrama ga swai mang bam tawe moi si opposite tawrama akoi yaroi ancestral land sokpani naga gi lamde masi penetrate tawba yaro sum lambi leibe yaroi kai si haidi hairam haire si di phaba moina su minister of home affairs da yes Kangali, Kangan Basi cover it on the Kangali Bra, memorandum Piribra, I have no idea. And assume cover it on the local minister Kangan, but the Kanaro, direct Minister of Home Affairs Unagadabani, Minister of Home Penalty, Minister of Road and Transport Unagadabani, the Home Affairs Unabiro, Minister of Environment, Forest and Climate Change Unabiro, Moshi Unaga, Takayom Changebo, illegally, Tauba, Lambi Shorok to the other Satpamidu illegal we doing. I don't know, Yamalu Pony, Masida Kuna Tarata Lowayade, and Nagash Nausina, Aqua Langmina. Karina tawbidana tawrisi well good yang phai tawdabu khara tawramaga law khongmaga akoi hekta yanabagi tai masu tawna khoi uyeba ko mi pure khole ha tawga yaroi haramaga yanare kekeno tawra customary kanu da yanare yanabai thabak se sidi yanaba yadab yanaba yaba him le sidi is non negotiable ne ada aina yadab lambi ni sagalai si aduga adusu akoi afau Mahatma Gandhi gi adagi irabo ki maming natib si tiger du natib tiger jiba du natib si tiger si lalhobagi group leader natra aina yadab ko aina suspension operation leire hairaga su aina yaba natiko sidi anytime adum tokibada nungala aina mi yaroi doini adana khoina suspension operation leire adu group khragi leader du na maminga thonjandana India sibu Bharat sibu Manipur sibu yoka tarane haibani da aduna ai masi yam thona action lobiu aduga masida khoina yenglei targadi yengbagi mamanji kaim leite kharlaga adum okay mogilam ni hairaka doine we should be very precautious about it. Okay, maming thonjan badagi ultimately makogi ming makogi lamni harak kadoribni have hum dena hujik se wish list have wai masu hariba liangmai naga chief association gi maike di thadori serol sida dum palli hariba wish list cookie community ki wish list ama ki manung channam hariba German road atraga tiger road si masi mangpham nar puyai adusu naga ancestral land da have gi waham ne duna masi leibi yaroi MHA na masi mathakta matik chaba magi wisdom sizna biraga to we abusu to view have you the wish list se karigi wish list odino Manipur da Prime Minister Narendra Modi lakani have you hum suni phuni punga nai madukarai for basung godum sung loi have say subject to the confirmation of the information and his actual arrival in Imphal aduna adugi area dum lere aduna adu lak patargadi masi wish list on to ge harebara natragasu ngasai gi German road tiger road harba mingsi icham chamba politician amagi natraga chumnagi micham amagi yamna oza amagi yam afaba mi amagi leader amagi ming dinate masidi kulai paiba lal hobani khake mingni amana KNO gi German amana UPF ki tiger hatar animak KNF ngata ni adubu German sena KNF MC gini aduga tiger sena KNF P gini P sena UPF ta legre aduga MC sena ko gi KNO ta legre aduna hariba animak se lambi mating ni ko gi ke habitar ko gi laima khong natraga kangbuk pi area dagina Scotland area so box kangchu phosina tiger road haiba duga Scotland na Churachandpur pusina German haibni adu lal hoglub ani khaki nataga lub ani khaki lal hobu singi mingda thamba lambi ni haiba lambi si wish list amo oitargadi masi national highway amo ino thok biu ga na nataga lenga ki rekon state road on thok biu ga haiba gi wafam laktargadi madu adu on thok ke dori bra kaino da German road tiger road hariba German am di tiger animak su group ki mi ngakte ne hetare lenga ka su yana ba su group ni adu targadi center ne yar ga sembal lambi ne haiga duri bra adu targadi masi national highway ga jama ko ne PBU have te pithok dro have hondre usa ma ta kamai thami bi lambi sigi matang si magi maru iba amasu khangba matangai fade adagi den lambi si karamai to lambi no adu karamai tong tholai no haiba mayam si punnam tang koi naina minar kanda wari khana ne ba si nuai to male hogi Manipur gi map ta natragana khoi karigumba lambi amagi mayam thon basida koi German road natraga tiger road haiba si leiti official oiba port am ta leiti ko kana gumba kharana samjun bani adu kana gumba kharana masi haibani khangna bini hai tare ko khangna bini khoi government ki record ta di khangna bi si yati record ta leiti si port si number 1
number 2 da karino har kanda masagi hojiki mayam na hainari ba lambi si krai da leba lambi no hai tar gadi lambi am leitana lambi si krawai da no har gadi aina masiki lambi si morbung swai da gi hobo eram gane na khali aduga then tampaki lam sigi wangma hai tare tampaka singagi marksida power ga sappa adumba lambi ama oidoni adu karamba lambi no lambi si karamba no har gadi PMGSY gi lambi ne bako PMGSY gi lambi ni PMGSY gi lambi si kamai to lambi no hai tare PMGSY is kai mayam na hai ni prime minister gramik sarak yojana hai ko si makha da semba lambi ni si lambi si adune bo ju ori se ko mayam na German ni Hitler ni adani mayam palli mayam se ko atai kai nati si lambi si ne adudi ngasagi PMGSY gi lambi si na kari hai har kanda ngasagi village amaga inter village connection si tawbane si village sini ko tawri sinde inter village connection ni akhoi gi Manipur government na tawngena tawba ya banati si paisa puna mak singse central government na thadarak pani si ngasi ngarang gi phanju nati ko handaki mamang study ka dore akhoi gi kanogi Khemchan honorable Y Khemchan na mana minister oi mai matam gi funding nati si ko mamang gi funding ni funding si tawgi khoi ai record yang bada tawena tai Silaiko. Laista, mina taurai di kadore, akoina, magi community, magi lairiba kunsing se hana, kano oiba, akoigi, Government of India na masakang ba kul ngaktane, si samna doisi. Ado then, ado propose to doine, propose to kanda, si kundi lambi laita base, lambi si samna jage na hara kulamaga samna na ba lambi amakak, PMGSY gi makada, sembani. Phase 1, phase 2. Ko, phase 1 si, akoigi ngasagi singkakpa kopa yauri, then adagidi phase 2 gi makha sida koilas tha bau yawi koilas tha ba lambi ne ba pi lisi ko ada kasagi quality highly quality haibadu di ai lerangbodo mandi jingman ga taw thabang ina adu koilas tha ba lambi ama pi lambi je karamba lambi no har kana PMGSY gi lambi ni karam ba khul amaga phauna ba ya ba lambi phauna ga da ba lambi ko adu karam matam da taw gi ba ngasi dagi na sahi mari manga gi mamang dagi torpa lambi ni irangi wapun nati bako silai ko silai kan sitagi hauji kamai to gebu kanglukki irang ama thore kada lambi sapam leitabagi problem ama mayong nei ngadra aduna ngasagi kullamaga samnaba sida samnadaba mayam su yauri samnadaba si samna le kanana samna le kada ngasagi lalo ba hagadra sugi ngasagi sugi lambi hagadra su kangbu sina samna le karai dagi government tagi pasha lodana moina sel se puthoga lambi je samnei ko ado akhoina masi port se nahamu akhoi intercept taw ngamki kaino mogi cookie gi mogi loop kharana thokpa se mayam sida government ki employee mayam sing se masidagi 20% magi tolop se masi si lambi semna ba thadaga dabani habagi order makak lei ko adugi sai government employee mayam si by force natragana pining na bu erga su swai torga sai sugi kadar singsina paisa ji mai torop tagi 20% kakta ledana kakta laga aduma thadarani adagi di moina aswai da khai riba sen mayam khai ri ko highway da tax am lori dana lori mayam ki thadarga in terms of lakka thadarga da lambi ji samnare ba hanadi ka dore khul amaga village amaga interconnect tong hale tongna kanda tongnaba yadaba poto awat mayam chindo moina funding torga semi ado funding to sembal lambi debu moina German gi Hitler gi or tiger gi lion gi haidor moina funding to bodigi matung ina maming ji tholak pani ado government ki de kota di leiti ko slai ko simdare ado di kari gino moina lambi si hana di matek sum sembal lame ado hojina samna kanda di masigi kana baso muk leire leiko leibel kana basi kaino Masagi kangpopi dagi Susampurta sabke haiba taragadi ahan badadi masagi Senapati district se power matungda then Dimapur yoroga matang kuerga laga Susampurta tipai bulong to laktu natra adagi potu silehende nata subject samaga salong sakre lambi si mayam na khalam gani yam juchada lambi ne na khalam gani no koilas lambi ni PMGSY gi lambi ni lambi phau daba phat daba lambi mayam do semre ko hojik lambi ama sanaba yaba lambi ama dum u fange ko sile ada sida gamena ahoi yaba natraga yada ba si kai hojik film sidam da handa seba ko ado lambi si mayam khangi jungle phawi sing phawi natra sing phawi jungle phawi ado lambi si nagagi area da ayamba dum sappa lambi ama oi
ko hanagi PMGSY gi lambi ni na moina madu gi do lona yadi haibadi yadi aduga namdana samnali adu samnali ba matek tu lona yadi sumi ko simdi le aduna Manipur ga mena hoji akhoi na yeng to si kaino har kanda Susapur sapagi lambi am tangara ba lambi si asina oire anak ba kang popiro gi se si oire ko ado sigi lambi se seida nagasing chatte ko maitai chatte atopa community am tak mi chatte kana chali haragadi ngasagi kuki khrak chali karam basali chali du kana no haragadi ngasagi khulai pai ba kangbu mayam ama shogi kadar mayam sing sigi sathok cha singi maru oiba lambi oina tawe ko micham mayam di masita ka su interest lete sachu chatte ko kana ponti satte ba ko aduga then sigi lambi sida mu kamai tore security am ta lete police lete lambi di lambi oiba aduga nong phado ka salam gadra moise akoi ka QRT haga kari haga da mogi ROP ga do salam bayai ko ado masagi khulai pai ba mayam sing du thengnani khamba da moi talam gane ba ko mandi mogi lambi ni moina khudung chaw phangba ma pham ne na police su chaning de army su lening de asana police su lening de si lambi sida admai to ga laiba port amane aduna sigi lambi si mayam na ujiki naga sing na haidai si lona yada ba lambi ama maming thonjal kan du da aduda India ga mena sen thadaraga lambi mo henna ba sen ba yaro hebane Manipur ga mena so adu yaro hebane ko sine ba ko ado maram di kaino moge purpose am khak lei kaino hakanda ngasagi cookie singna khundari ba lam singsi ngasagi cookie ge administrative unit amada pullaga ST oibani khangde adagi di den kanogi UT oiba dina khoigi ngasagi Union Territory gi thakta sangot pani khangde ama tongde lambi ji samnare haira kan di kadore nagagi lamayam soidana adugi poto samnaba ya lambi nataba pot amane bako habadi sumna kanda awangalom na kangpopi le jabani sumna kanda kamai tawba Susapur le jabani ko ani ji samnabam ji leitaba pot amane bako leitaba pot se nafu da muina khaje haje laga ham tawse laga samje laga namdana samna la kanda ngasagi moi separate administration to pira kanda nagagi manglan da kare nagagi lamda so e maitai khoi da su awa mayam leiyoni na madu object tor pani na khoina lowi yai ko object tor pani lowi yai okay ado hojik laiba mayam sigi wahang mayam si la kan dadi wahang mayam ma thore to kan kamai tawdana employee mayam dagi sales ka aga lambi kamai samnan bano samnan bai si de yega sai samnarage samna banati yam chawba samna mayam thar doini ko thong saram gani nadra leibak mayam am pektana ching ka am gani si karam ba makha gi logi makha da aro kamai tawdana si lambi le helino sinebo ko forest department kai chakre yes nadra akhoi nan gi sing chau gi matang gadi hoi lebak tang logi ha bada forest ki dagi sing lebak kot pe yaro ena wa thong na risini hoji keno tong PIL tong ne hari sini tor ko to ni tang mari manga sai tor pe yani khali PIL tor kan khali ngasi ganona hagrami kurai gi MLA el sindrona langthong rabani miam da soi tor kini nadra aduga asige suksang ba mayam labis dana ngasai gi sing leibak kot pa sing kakthat pa umang kakthat pa samdat pa mayam to budana kari dawle hoge sini Manipur ka mena kadawle hawi hiniko sigi se kangluk ki rang thok manungi warati mamang matamda kadawle hoge sinda kadawle hoge sini aduna forest ki minister na su yeng daba then PMGSY pai ba minister singda su yeng daba ko chat daba aduga asomna khandana lambi ama seme hai targadi lo sibu no na pai bra mi na pai ra hai bo hang ma laoidra aduna masi lambi se illegal oiba lambi ne se ngasagi matek torga khul phaunan ba ngasai ministry gi matung na phaunan ba duna ama wer kanda hoi Susapur bo tana ba semai ba lambi then aduga pandam amma ge makhara semai ba lambi dodi madodi leipa ki lona yade then hoi administrative kangu na su madu yengsingada bani police na su yengsingada bani madu sali sing du kana no ko leipa ki hoi law and order thugaiba kangu ma sali habsu mayam khangnaramni adu kari gi damak lambi du check toru doino kari toru doino ha pose si Manipur ga mena khangbi wona iswa tu thamjagi okay Manipur government na khangbiu aduga kamaina mayam ama khanghodri bano ngasagi clearance mayam logada forest clearance logada ba wildlife ki akoi logada ba clearance adagi akoi state ki MPCB hai batare Manipur pollution control board tagi logada ba consent to establish a CTE logada bani consent ama MPCB tagi madusu logde aduga forest rights act FRA gi makada se FRA consent na logada bani madusu lormoy aduga land acquisition mathok targadi madusul revenue department logada bani yes land acquisition gi dudi legana torokan de logada music legana na tre su group na tawuni na madugi area dum dilai tre adubu umang mayam ko thongani kathalangani madugi tree cutting gi permission hai tar state forest department gi logum thui aduga marakta kariguma monuments na chingma maru iba site mayam le targadi archaeological gi oiba madugi su permission se dum logum tokpani aduga maru ina ja
khoi sa jape man su thambi ki ba Forest Clearance Act FCA 1980 ki makha da su masi clearance environment clearance hana logum thokpani atuna masi logdana environment the forest area da encroach auction ba uyan thatpa leba kothok pa tim ghai ba to mayam sing asi absolutely illegal ni and also maduda thadari senpam mayam do krai dilak pa senpam no illegal money had extortion ki money ngaktani salaried person dagi obi masagi business person dagi obi highway dagi taxation dagi obi hairi ba sel mayam sing asi natraga poppy money obi hairi mayam sing asi sijanaraga lambi system kibna so this is absolutely illegal and also names are absolutely illegal again mingsing sisu Manipur ta koi already act laijare Manipur Names of Places Act 2024 laire hari be act sigi makha da su minga je pong do on ba pangthon do thonjan su ya de adana ai oja maibon da su laksam to oja maibon masi wish list hai ba wapum mama liang mai naga association ni market su thambiri masi Tiger Road natraga German Road sena kayam yamna kogi naga taba mapam singda naga miyam do son bakhak natana masina apun bagi fabric to soli kamai thami be oja Kena jiki ngasi ki German Road juga Tiger hai ki asise hujik hai de ba issue ase yam naw ji pong pong ngasi khabar su ure ya kena ki Eastern Langmai ja Chairmanship Association moina toriba si ina amro madi masi ekoi Manipur parja pun mapu mit panghan manin di lobi hai adu ke masi kai gi no bo jiki mang da thambi khre kasu masi Sosampur to Scotland to Kampupi haina haribo lambi serok pada jiki forest gate hai roge mai serok pam tam sida me PMGSY gi ni haire kai gi ni haire do ke gumba PMGSY gi makha da kha paisa ka thadare khalasi adudi maju PMGSY gi thadare ba tam da tender to ni tender to busida kam ming da pi gi kamai ming tholaga what order Pitokige. Hybrid Akui, Government of Manipur, Kampam to Aruga, Hybrid Department, Kuigi, Chief Engineer Makaga, Tokiba Putney. I did the Hybrid Strasam Purgina, Sipau, Party, Kamai Lambido, Muiga, what order the Nemo work later whenever. Aduga, Scotland to some laps later whenever. Machine Yamsi, Equi. Subsaba government asima daka way number 1 da number 2 da ke mo thada ki amount with amount khanga da bani aduga amount duga thabak tuga ke ba heraga do je haki dum na mingon ki demand to raga employee sing yam da nampu da percentage lawraga to khiba aduga hairi ba myam adu pisa ju kamai na lakhibano adu kaya kamai to ribano ekhuni u da badi hu je hairi do Equigi government Equina Ojiki Sasam Pudiki Simok Iba, Kampopi Pau Simok Iba, issue Lambi Asida Quini Yabasi, Equi, the Singna, Masima Ming Matu Lehana, Equi Hector Yadi, Madam di Haribo Mapam Asi, Equi cookie sing Haitari, cookie singishi, Maquina. Later or so, labor or so, Uidabo or so, Uibo or so, Moina, Kadi, Simbin Sajin Bedika Haidina. Lambi Maming to Lake Kalasi. Tori Basiki Maram say, Moigi, go on Namo, future da Asahido, future Sida, Government of Indiana Kangde, Government of Manipur Kangde, Masimu Yasilu Tarakati, Moi, Equigi Lamni, Equim Lambi Maming Postulator, Kunmaming Shi later, Hino Hujisho, Kunmaming Shujixi. Nakoi Oidaba Manipur government recognized to the Kunjum Yamini Madumraxa. Highly powerful Kunmiam, what program the Habakum Damda, Masi Bilis recognized to the Miam, Mingo, Yawan Batari, Kagimotam government of Manipur, except Orino. Highbom lucky never got. I do not Masikum Miam see ID, I see the same Hagadi, Fun Miam see, Pan Miam see, Kamkai Lai. Aduga. Panjikana Dowi, the Tiger has Canano, Aduga, German Canano, more underground Watani. Yes. Underground giving the Asi, Lambi, same deal of government of Marinava, Aduga, Sugi Kadani Harakasu, Aduga, Amago Asi, underground. Underground had him, Maming, that's why she's in Naraga, Manipur, Lambi, Shemba, Toba, Pichata, the Boko, Patorio, Pumaxi, I quit, how you fought to me lazy Kagan over. A Ministry of Home Affairs Yapam Tokte, Aduga, Government of Manipur Yapam Tokte, Adunani, Parzamiam, Mihum Yekadaba,
yeng singkata miyam na tumi le rubo degi akoi still rank mai chief chairman association sina oji opposed to ise masi koi miyam na khangdam ni aduga sida naga asige kuki sin metai nate si Manipur gi ni Manipur gi lamda sa ha ki do ya jawa miyam forest to clearance law daga tokiwa miyam aduga lambi akhui masen da oji yum macha mo forest mafam da sage yaroi si chabe yaroi na adwana akhui masen da piri do underground sem ma podedi objection later bi da fata sembire aduna huji hari bado state highway hairo kusai kona aduga district highway district connecting gi mathang to kun haiju awre adusu harpi hai adubu masi tawpham thokpra lambi budi amarom da hai dubu maming tholi do maming duni maru budi maming do German road hai kananu German kanano kambo mino underground kuki magi underground gi leader magi mingda Manipur government na maming thomasi mahoi yabi bata gadi kai kamai na koi Manipur se koi na kamai na rule to gani administration kamai failed ore aduga oji tiger hai su kanano underground ni ando underground makai sin pisa mingonde munbra khangde amba toba phangde moina semjiliba amount do mafoi da koi na haijani mudi Sudah lebih kader ni na government Ministry of Home Affairs da koi na complain nama toroga mohoi na ke no underground na mohoi pisa kai di phang bano lambi sem ni se aru kai di ki pisa no mabani da koi ki hoji ki ED le da enforcement directorate mohoi thuri ki mohoi da ko khalaga central home ministry na ko khalaga nawani si ming da to dibo pisa kai lo bono hai na mohoi do ji charge to bi ai aju asi ko mo mohoi pack bi ai ba adu mo pack pi usini Mungkin begini, German ga tiger se, ada macam tu mui kangen tiger na pisah kaya putus agak tu ino, German pisah kaya putus tu ino, ada kena lagi interest tu ino, underground openly mui ki mingda thabak lambi siam pau Ministry of Home Affairs hai bidre, Government of Manipur hai bidre, asing am je yang macam dah koi tangai fajar na hujai hai ba Naga area have the Naga village yam aduga moji cookie kun ka kataram gani adubo moi lady basidi khoige Naga na dominate over area ngakni aduna masiji ekoi free da moi bu movement to hanba moi kusi da sida lambi semba kopa la ibam yam se ekoi Manipur future gi ngagadi masi athu mutam de thingo bode chungani khali aduga lambi to bodo thingboju lairiba mabani ne pisa puthubodo kai gi su keder amamam na masi pisa kai gi no habse masi khoi thigapam thoi aduga PMGSY do kana ming de tender ro khi tender kana contractor kana no asu hangpam thoi aduga teng mamom tender to ri do madu mana kamai sem khi kana no habde thiga laga aduji Okay. Government ni loki ba fund aduna tiger gi lam ming de thom kai gi mak tholi ba do government gi funding loki ba do German gi ming de tholi gi kar gi bodo di tender tori ba phangki ba moi gi contractor do asu ko thido po masang ne ba okay contractor du su thido ko matok tare adu amount khamon amount du na hoji ki chali ba duga amount du ka sanari bra aduga kai gumba sana draga ahem beduna kana puthok puno adu thido po masangi habse amram sai oza hemantan thamagi ba IVR me am village road me ama khulamaga phauno gada ba lenga ki mapping the already yor ba khulsing adu di lenga ki makha PMGSY gi makha da saba lambi ni madu saba gi tamak to contractor lei buduma di yes madu legal contractor ga to ere makoina lambi phajana saba sataba aduna tongan ba investigation ma mathuk tai adu lambi di magi tohum thokpa lenga ki param chumna sagare tara adu IBR na yoksan mangam da ba ching ani gi wang ma da leina ba lamsing ha patar khulani madu kakthal laga ching lambi semak tuni adugi lambi toroga connect torokpa ano lambi do bani huji makoina IBR yauna including IBR road mayam se yaukcha laga nauna sarak pudubu ngasagi German natraga tiger road have ne duna nauna kaga chinga thugaira sare sidi tender torom no mandre tender je moy tawtar ga je moy sugrum na dum tawjara mani adu madugi tender yes no adugi tender torom illegally tawba dum makal gi lambi ni na sugrum na kramhai na tender tawdu no government sem gi lambi na ti government sem du only IBR road sing duni therefore there kugi keno gi tender gi question da de rise tawdre makoina thabak subang am missing ne ga kulai ne ga thabak se soina sorong mani adubu
lengang na karigum lambi sem gi nataga agency amana lenga ki makada lambi sem gi haiba taragasu kogi environment impact assessment report ama pibham thoi masi environment impact assessment notification 2006 matungina this is compulsorily to godabane and also ojana sai thambi ki ba ko forest clearance mathok ta ba FCA 19 forest conservation act 1980 ki makada haibna sing sia maru oi ba act mayam ama bypass to bu ya de to hair mayam sing asi chahi ani gi manung sida kuki gi miyam na satok sa chin to ba yam chauna apan ba leibisna maram oiraga miyam gi changde to is koi gi Indian Constitution के Article 19D ना freedom of movement से पिरी मधु की freedom दुगी मखा द मखन लंबी से सेम बने हाइब connect ओबने हाइब तारगसु मधु की लंबी सेम बने उगे द मकता district administration सिंगदा लेंगाक्ता state लेंगाक्ता OBI center तो OBI मधु approach तोरगा लंबी से सेम तारगदी मधु की लंबी दुगे मामिंग never India government will never name these roads as German roads or tiger road German road सुंगदो थोला रोय मधु न ताकपदी government ge ayab sungyaw yawdana saba lambi ni haibase mati clear oijare adu bo hairebo organization sing city lenga ka amuk suspension of operation gi agreement le naramba adu bo hujik pudi lapse torga leba organization ni adra ai yamna ngasai gi ojana su discussion sing da oja preman da ko article ahum gi triangle constitution 14 article 14 19 amadi 21 gi thambi aduna handaki crisis manung sida kuki micham miyam gi moi laloba sing to thokraga misam yang gi yamna chatok chasin su yamna maru oi habi tare madu ki damakta lambi si semam badi ai adu madu sem no damakta constitutional oiba legal way da torom taragadi ngasi mayam appreciate torongani adu maming phauba German and tiger road ana ka su tholam oi habi tare adu sigi approach da same problem se koi valley da leriba maite miyam suni makoi su chappa phangdrini flight tomba makhar khana flight tomai wane atai miyam siri ngamdrabani adu taragadi hairiba miyam singa sina su makoi su tiger German road kumba illegal road ama same nabagati honagi di habi tare adum free movement yan bio free movement ya beda legal demand torga ngasi phauba leri Delhi da phauba chalag wari chanari ngarang nan su wari chanai dangari aduna sigi legality hatare hadi miyam gi damukta di kuki miyam gi damukta chatok chasin fundamental right article 14 article 19 article 21 very important adu madu du with respect to those triangle of articles so mana lambi sem base si lambi sem se karai phauba maram chab ge mai thumbi web si katang achowo pot ni ko achowo de 14 ga 19 ga 21 gi triangle je khoni yeng bada sida reasonable oidobo reasonable restriction leidoi ne ko reasonable oidaga di shwa yaroi fairness oibe dakar le ana si mayam punna yeng kadoi ni adanga sai aina nungai bana khoi discussion sida khoi oja hemantana puthok pirak pa hojeki PMGSY gi se ma ji puthore ni hoji pha ga su yeng bani siam phare pradhan mantri gram sarak yojana ai je sarak di sorok turi ne ko sigi aseng madi magi philosophy si connectivity to the unconnected habitation as a part of poverty reduction strategy ne unconnected oiba mi di habitation di laiba adu connect tawna bane asigi ni my main philosophy se ana masi yam sangi magi guideline se program guideline ama lei 2012 ta ministry na phongba adu aina sum pa ba sida yam nungai ri si sida yam yawrame si akhoi khangba da ka le akhoi gi state government yaw dia roi ko state akhoi gi level agency se ne yawi kanu magi guideline gi point number 7 da ade funding ga allocation gi pot yawri adagi preparation of project proposal and their clearance haidana aite yauri ko environment clearance kan ba yadi environment impact assessment to godo ni man hai environment impact assessment jo hai adagi di vegetation ga ju yauri ne visit una wana ji vegetation ko flora fauna gi soil gi water gi yam yauri ni masi man ji kan ba yadi masi point number 8 te yawi sai gi my guideline du da adu kadai chakham no ka ga du do iduni adu ga hojik sidi anoba luom lai si logic kai ko khanda akhoi gi athai na gi 18 kano gi 91 gi land acquisition act to repeal to rebo ko anoba luom lai land acquisition yam sang mani akhoi gi rehabilitation and resettlement act 2013 ko manung yam yaw beke mung da in some samjai wani land acquisition akhoi gi rehabilitation and resettlement act 2013 na khang ne bo ko adu da di environment impact assessment natre social impact assessment book lo do mioi bada akhoi environment gi part bu ojar ga su mi low dia na ga chu ko mioi bada kayam so imagi livelihood ter kari choi kai na ga lambi phau adu gi impact pu low hai bani adu am ta low jar te da ya nya na photo to samai tare anu na even MP bu yawi MP gi na to go role bu yawi bu ko aina khamba da Manipur government khang de hai badi yara roi si gi si tawr pa da hujik ai hai sam cham sai gi unconnected habitation mayam connection to bu gi pot sit bok ta
loimba ki role yauri ba ko district level ki kari community ki MP kai role lo yawi aduga scrutiny of project proposal ham scrutiny tawgi magi government ki agency ki su leire state ki ko adagi di tendering of work na ma point number 11 yawi adi work si ko ma execute tawda ge point number 13 da 15 da yawi aina haigi di aina haini ni kaino kanda adugi port pokti adu mayam du tawramaga di fare well and good aduga ngasa maduna state highway national highway ki thak ma lakpa dudi adudi very danger ne ba ai di pakhale masi samasi di lambi bu nate organize ka majal le ji di ko hadi paisa khai ba ki extortion ki kada ka da gi lai no di money mayam do crores sanga do ni se crores to crores sanga da bu du madu gi road amagi project ka takhulakpa na hojik put india government da piu kaina su moina tali ka haibani ada ama adu gi pot ka lakpa si yamna kiningai oire ne ana aswai si da akhoi yam daina bam changi aduga sai archaeological site historical site ka yawma ka su adu su dum lo le jabani ko adagi akhoi na matang si khangbi du se si da maming si ma pakto thoma yaramdre hojik di Manipur names of places act 2024 la adu maming homa suni ano maming thon ba suni ko adu committee da pukhaturi ni moina thola ka do ni tholinga pang thoya bote ade ministry of home affairs government india gi 1953 gi notification ju laibani still law ni maming leiba maming ko mai thoni road maming ko mai thoni ma pi ri ba ko adagi ministry of road transport and highway of india gi guideline ju laibani adu soro maming thon bagi adu dai ga soro maming ga German ga Hitler ga na ka adagi di kari ga tiger ga ga tokhala ga di bera lai rahibni da leiba ki maming road to budi road to yadra ga di maming du su automatically yaroi ko aina khamada road tawbada mayam gi mafam du gi connection piba ngam da du connection pina bagi ma connectivity gi network piba gi tawbagi wakhalon oi ga di phai ba ko adu wakhalon du jiti hundokhre jiti khoi gi akhu illegal arm trade ki adi illegal drug route am oi bagi pot ne ba ko golden triangle se khoi gi article 1419 khoi 21 gi nalak traba sigi road si di akhu drug ne adagi di illegal arms ne akhu terrorist activity tawna ba golden triangle oi thokre ba ji terrorist act adagi di illegal arms adagi drugs ki ahum sigi golden triangle mal e moi sidi ko aina khambada masi munna khanaba aduga Manipur sidi Manipur belong to all of us akhoi loi baki di Manipur sidi Manipur lay stakeholder mayam akhoi loi baki Manipur ni aduna aina khambada sigi laibak sidi akhoi punamak semina gadabani masida Manipur ga idea of Manipur da sokpa ai gi lam nang gi lam laiti da lam belong to the state government ni lam belong to the government India ni akhoi gi eminent domain principle bulai article 31 da Indian constitution gi tarka le ga di government lam loi lok sambe this is called eminent domain ada aina khambada sigi port se munna nei na hobu chumi aduga environment impact assessment da tahu da ba the forest conservation act ki section 2 ga kala ga satpa sidi sukan kan ba yaroi nampu saju tawu se law sometimes never dies kau bi ganu no ma hakulak podo ko environment ji am sati bani environment gi ministry ji environment forest and climate change ministry ga hakulak ga di phak ta kani aina khambada masi khoi munna khanbi ba Manipur si fragile ne khoi sidi environment yam fragile ni sidi ana masi Dehradun gum bane ba ko Dehradun su kano moi project to da government yarak te ba train sa ke to da kai na kan da singdu phau da ninga na phak ta ne ba ko sidi akhoi gi earthquake seismic ki red zone ne khoi se aduga masi chinga tangwasi akhoi gi geologically yengba da su akhoi samna fragile ba lam ne ba ko se da photo to san ba na tang gi wakhan kanglu amagi khallaga lambi hane leijeri dana su cham pu phau som da tam da no aina sala lore keno ana adu wakhalon khan ba phai adu shokudi hauji akhoi chat pa yadre khot pa yadre sigi mayam si action lobi ba aduga aina bu yadra ba who will involved should be punished according to law okay aina bu yadra gati logi matugina phangmathongba singdu phanghan gadabni adu hoji phaugi onadi madugumba action am talokhat pa leitri German road tiger road haidana maming se mayam yam chaun lon adubu ngasai lambi khaktagi yengba khak na tabida German road tiger road haibasda keno amadi UPF anigi area domination makhoi ni ge tasal aina sibo area dominate torgadi aigi lam tiger road se saibuk sangdoni aina sibo area dominate toktargadi aigi German road horni haibagi su mogi su group sing over tasal amasu maming asida su reflect over haiba humdani ozai matak mathami be yam su akhoi gi nainare ko aduga nuai taba mayam masu akhoi da fawi di asagi tasal du di arai bane ko tasal du di arai bane di tamna ne na biya he wani ko ina arai bane haisi ko ahan ba akhoi na yeng du si Manipur government se kayam sathina soi ge si amta akhoi kayam soi ge sim ti yeng je ko asagi khulai pai ba lup mayam amana ko asagi mingam dagi lan thum lut tawraga then kellaga pasha mullaga khairaga ko aduga
lambi ama shembada magi lamkai manungda samgalakpa matamda moina karimta haigam gidaba karimta tawum gidaba ayse asi Manipur gida law and order se pura collapse oire haiba posima sinda sum pramana tawebko hoju sungai ko lambi sembai si ngasi no hok semya ponte nadra ako yam chengnare ngasagi sugnu mai ki khomna kanda su serolom da su thong ama sabada gamena yaroi hai adum sai nadra adugi famdu kamai tawre yung thongju ko chamani ko thongju moina saning famda sani lagi gamena nong phado security force pura saluni nadra arasu thugai to thugai ade na lai ma halai ko nadra si yeng hoi tawri hoi ki gamen ki magi failure mayam ama se yeng se ko aduna ne aduga taseng badi akoina khangi German road haiba ma leiti then adagi ka tiger road haiba ma leiti madu akoi mayam na identify to ma khoina khangba khoina koksan boina tawe ko gamen ki record ri leiti har kane leiti haidu ne ko later ka so lambi madi oi re ko karam lambi sai PMGSY na ngi makhada village amaga samnaba lambi lerambado madu samnada lambi mayam ama moina samjala kanda national highway gumba sang lambi mo onthokre hojekti ko PMGSY gi lambi sam sanga ponti mate khakri wane bako nam sanga ponti kilometer yakai ga kun ga sanga ponti tara ga sanga ponti ko sidi yada mo pot ama oi khala ne sini le singje aduna simple adu sum mathakta amukso miam sina sa haiduni ko tasal duni ko zagi area domination yang thokna raga amana tiger road tholaksi amana German road tholasi ada sugi kadar mayam ama sigisi miam gi thabak to oina wonna na bo hone chumi ko miam gi thabak khoi ti tawri si miam gi thabak ni noi miam gi thabak ni khoi tawri se noi chatpham lei taba chatpang ngam taba mayam do ar salam na bagi damak ta lambi piri ni hana moi bu hero hena na bagi lambi ma su Manipur gamen pihelle nadra lu na yabi ya do to amuk sto se bako adu pihelle masagi lamkai manungda Kanggu mana saming balam bisam jala ba saning ba thong charak matam da noi na kaim tong dragadi noi da scenery ba moral responsibility si kai charak se ni ga mena magi aduna noi na soin ba pot amane na ai lawe ba ko aduna masagi Manipur name and the places eki matang matung ina ming thon ba da khoi ko ming thon de dam harakani adu gidi hai ne ba ko mayam na tongna bani mayam na adu gidi maming du na te khoi na pa mai di maming du mayam thon banen ma hai bi ba ko adu board ta thaba ko basul dum thengna khia hoi adu leram gani adu khoi khang de dam hai khang di haraga dum tawni ga men ki adum leheng gane ba ko sine ba then Manipur da person rule leiraba matam si phawada adu gi lambi si kamai semino to kana na ticket pidige kamai semino kana ticket maitai kana se nei naga kana se nei kuki kana se nage kamai tawdana PMGSY gi lambi si mathang samnara ino asuk sangba lambi si sangi bagi magi ngasagi khoi mebun phamoina habi du ne ba ko tharagi ba samam ji kamai taw sambam noidu kari nei narige ha poram rai adu gadi Manipur da kana gumba kharna tong ba tawbiya ba pham oithore nadra sagi ralo kangu omna khulai pairaga like tamhangadam ni na tamanba lambi chapa yaroi na thingjanba nadra aragidi lambi semgadam ni mayam purmak thoro ne thokpa nadra adurgadi gamen ama leibai kari kanarigi haidu sida hangba ya wangam oire ko aduna aina matamsu phangde aroibada aina hajenbadi ko masagi nagagi isilinau haitare ko langbai gi kangu kharana si horoktana ama tawtana hairaiba pot ama toraga sumba lanba haiduna ama oire kanda sagi khana bagi naina bagi mayam pun wakhal tamina bagi pot ama khak thagal ise asi apa khongthang amane ko aduna government of India na then adagi the person rule Manipur government na su masi pot se kamai taw pot amano hairaiba pot se karino kamai taw no yengchin biro naina biraga lo na yada bo oirgadi lu na yada ba thabak tori hindu kana sine ko moibu lairi pakta leibodong na nungai hen ganu se adu gadi noise usilaroi moina natra tong ba tor kani haisi adum haiba taba natro sine ko aduna sapiyo lambi sida khulai paiba mayam ma saruk tasin tawre haiba loi paw leili natra masagi khulai paiba mayam ma uniform set kani aduga sat kani satpadagi adugi mafam dudani asi lambi sida ni ko na mu karai no irang am kan kaling matam dasu nungai kapna na siba mayam yawi dana yawri ne ko aduna aswaida lei ba posing sida nupi ang sapana sanaragadi nupi ang sapada shape oibra oidabra adu si yengdi aponti nyamase aduga lambi du karba film da leige kayam sangba lambi no gaja khoi sap yadram yadre dana aduna krai jaga krai mafam soi
हाइबन सिंबसिंगसी गवर्नमेंट ऑफ केनोना अखोय मणिपुर नामतंग येंग बियोना स्वाइ थम ओके स्टेट लेगा कि हमसे रेस्पॉन्सिबिलिटी अमदा दम हानदगी होरग लई हुजिक दम होरी अदर ओजा मैबोन लाक्चन जे ओजा मैबोन याम चाउना चही अनि से चतुक जसिन अवाब ले रुबदु जोरजामपुर अमदि कांगपोबि अनि फाउना नबगी लंबी से मखोयना सेमजरे लेगा कि मति केम यावदना अदुबो हौजिकती मसी यामना मरोइब लंबी मो ओरबनिना मसी लंबी से लेजिटिमाइज तोबिरो हाइरिब लंबी से लेगा कि लंबी मो हनबिरो सरकार ना लेगा ना रिकॉग्नाइज तो लंबी मो हनबिरो हाइबगी माइकेरोमदा चंगजलौतुंग माली है तारे अदुना मरुइना कोई चिंगी लमदे लेमिनरीबा कोई नागागी तोंगान तोंगान फुरुप सिंग लियांग मई बोइबे अतोपा फुरुप सिंग बोइबे है मखोइगी ओपिनियन मखोइगी यानिंगदबा मयाम सिंग सिसु यामना मरुइ है तारे मखोइना यानिंगदबा है यादबा थबक खरा तरमबदगी सोइदन ओरंगनी अदुना सिगे लेजिटिमाइजेशन तरकप याबगी एरिया सिंग असि तरक्तनबा कोई लेरिबा नागागी इचनाउ सिंग ओइबे है वैली मणिपुर की कोई मैतई की इचनाउ सिंग ओइबे है मयाम सिंग असिना पुन्ना पेटिशन गुम्बा नतक समथिंग अमा मरुइना लेगा की बुदी हम सोबरो ले लेगा ना हाना इंटरव्यू तो गदम ने तुम लेगा ना तरगदी मयाम पेटिशन चैनल पसु है कमाई थंबियो अखोइना हौजी एंतंग थमजरगे मतलब लेतबनिना राइट हौजी के गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट लेब्रा लेतब्रा कमाई तोब्रा दुगा सिगे हरिबा म्याम से व्हाइट पेपर मदी चंग व्हाइट पेपर म संगे जे आइनो सुम उजबदि गवर्नमेंट यावे ना हाइजनिंग बको मरमदि केंद्र अहुम ने बमसे हजिके हिंगलेप सब डिवीजन देगी ना साइटू देगी ना कंपोपी ने बा आजि हारिबा असिले लेलिबा कारिबा म्याम से कना कना नो मोय सोइदि यावंग ने बको मोय अहुम सिना प्रेशर गवर्नमेंट ने पीब्रा मोय पीब्रा मसिम से सेम ना पी फंथा दे बियो को दे बियो नतकसु मोइना गवर्नमेंट ना फोंग हाइड्रसु मोय हारिबा एमएलए रिस्पांसिबल लेलिबा केंद्र हिंगलेप देगी ना साइटू फाउन बाइबसे मोय एमएलए यावंगनेबा अरि या द मोइनि यावमददि केंद्र मदगिना केंद्र म फाउंडर तोबुंदा एमएलए सिंग ऑब्जेक्शन लाखनेबा अदु साइटू देगिना अमु कंपो पिसबसु हाइबा एमएलए अहुम से मणिपुर के एमएलए नेबा अदुदि एमएलए अहुम से याथोबाइसे गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने याथोपनि हन लौबु ताबने खोइसे अदुना मसिदा हाइबा असिदा केंद्र अहुम से फाउर एबा पुनमक असिदा कोइना या seriously ko lo ya se hauja asai hai kare hairi ba lambi thong sem ba se horan chin thi gi atopa terrorist singi chapam gi demakta lambi di sem bi ade ajuga kigum ba masi tangai phadana government na policy makha makha da ministry of home affairs makha da koi semning ga su ministry of home affairs masi lambi si daka oi hai ra su government gi permission daka oi ba adu lobi hai ra padigi lobi bra Ministry of Home Affairs na masigi ayaba pikrabra hariba su group na masilambi sembagin na government of India gi mkhada leba home ministry na ya ayaba pibra ke ayaba pina mogdi government of Manipur so idana instruction na legine ba adu lebra ke gamba home ministry na so home ministry na hayaktraba government na so government of Manipur so ayaba pirom draba adu gadi kana na pibano sini adubu government ye chao chan leba MLA ahum sigi involvement lebani na government khangpham thoi aduga hairi asi koina parsa myam na ji pamdre gadi hauji haibido akoi ji government su objection to bidre adu ministry of home affairs to bidre adubu masi parja gi di kana da na tabina movement asida akoi yam danger ogada bu mi afaba satre high low receiver example terrorist kumba mama out the whole chiki cry for drug la lo masi chatlabani na adudi future da manipur gi da cookie issue danger ni aduga naga issue danger ni aduga akoi gi meditation danger ne ba kai no madurambi da afaba sakat balambi oidrabani na aduga di kai gi mokta hoji phau government manipur na kai gi mokta masi koi yingsin da bano aduga hoji haleni ba Maruai badi ID masi si asing taseng na masi aron thuki ni habisidi aron thuki the chatliba underground sing ming tholabni na adudi masi sida koi sapchana mabani ide mo halnai ki mabani tiger ga german asibu ministry of home affairs na tasu state ki home department na
mabani ko khatlaga nabani si phanji kai luri no nabani na semdi kai luri no hai base ke ma khoi ahana khoi semam mani government na da sani je ki to bani hai ga su ahana puthori pisa kai gi no ba aju moi thu bam tam jama ba si phaga han ba phai aju na masi lema tharoi si asumba ram maming du budi khoi kawro na to khi bi ai aju bu action thori ba ani do kai ri pisa okay tomra adu ta ai government action lo ling karai degi senpham na hairi balambi system ki bano maming tu di lokthok khraga chumnagi sam chama mingam oina lehu busu yai adubu masir sangi ba senpham mayam do kadai degi no number 1 madu sangi ba fund do masir thido ko mathok ta investigate to mathok ta masir lenga ki mathau ni number 1 number 2 district administration hairi ba lambi se connect to budala riba district administration ne ayaba logi bra ayaba logi de targadi district administration tumena yenga dum laibra ka lambi saba ba nungdang ma saba nate nungala ko sara ler manate adra madu saba thamani dum sangi bani chingkak to ribani umayam yan go dorme kokthok ko doribani hai mayam singa si to bol matam sangi madu district administration na kem tu hodabra forest department su kem tu hodabra arugo maru na sa tapiki ba MLA sing makogi ayaba yawbra makogi consent se MPCB ki Manipur pollution control board ki ayaba consent to establish yaw dabat targa su MLA se ki consent to establish CTE yawbra have you hum dunia to na tongan ba points mayamam to lei clearance law balaw dabagi fund ki MLA sing ki district administration ki maming thon bagi hair ba mayam sing asi ningthi na investigate to ba white paper puthok ba aduga masira chenari ba loop sing leader sing asi makoi ba phaba aduga makoi ge lenari ba mari sing ha ba khudak tagi masi abrogate to ba mathok tagani ha bagi ro huji huji su wari sanar ni wari sanar bi hair ba mayam sing asi puthoga makoi mathakta responsibility fix to ba mathok tagani adu bo hair ba lambi se lifeline ni hair ba lambi ni lifeline ni akoi di lejadre akoi di yengbi akoi awaba mayam su ulagal masi maram chahan gadur ba hair ba lambi se illegal road से मरम चाहन गदुरी बने लाइफलाइन नि हरगा दुना मधु मरम चारी ब्रा लाइफलाइन अमा ओइना मरम चारी ब्रा हैब दुसु मधु लेंगाक ना मतम चारी ngai sida thapok packet hoba mathok tagani हैब gi note sida ngasi gi da Manipur files ke edition se matang chal sinjari ngasi edition se mapung phan gida makta oja punu mukpor bisam kan thas punu chari appreciate your joining loirana yambir punu ngasi gi edition se karam to bi SKTV Manipur ki tongan ba social media handle sing da join to bi ka comment am di feedback tha bi piagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Nongthombam signing off.